Gubernur Pangkelo nangi ali la solam ta bijoyan saria putekang lo. Lage paragraph 20 BA pen si salam nangi putekang at lo la sorot. Ande paragraph 20 BA pen non anta gubernur pan lo lede piapot lo. Alang itu 163 pen si Assam government pan lo turong lo. Ra 163 article 163 pen. Halaga article 163 pen ke logic है council tu मजा को हवे है लगे. Halaga council तो फन गलिया लगे assembly तो फन लगे Assam assembly आप काम हला बंगे. Assam assembly से आजा कौन दो हला बंगे. आपको हला बंगे council लोग आकार पर गलिया लगे. Assam assembly तो बटे parliament तो law selam lo te lasi governor kali ke president fan ke logi a power abang halake ante BA pen paragraph 20 BA 6 schedule pen ko pyapolo no anta lo le de ni li le lo le li de le pilo ni panang putu e ni li si ante de ko bo rata tum ta la bang e chini nang ji son kapamang hu la pen bang ke than tap of the ke kroi dun tap la bang ke tung ke chok chelo non ke rata tu la si pini ni tum la so a press conference ko ke ang tuna de la le son alang li la bang la isi la pen aku ni li la long si aku putu pit le ko athema la bang ke chirap lok lo non ke plan arni si het dan ni tum chief election la pen nilitum non inquiry sil ke atumi dik nilitum DC phanta ako lo pidam tulo address to a number bang number 3 lo asikia number la pen a date bang 29 May lo la pen ke address to deputy non hoke district commissioner kusietu la pen returning officer putakpulo atema election ta non ta dopong la masi la pen subject ke deletion of names of genuine citizens from voters list by government missionary atum si ilitum tribal atum Khilonjia Ohomia Adivasi atum amen kang than bangai alo dawe bangai ke antu halake do an alo ta citizen atum vote pivek nang ji ku alo pensi amen kang than tu bangai itum si in than nang ipun itum si ipu kang than tu ke government tu BJP government boleh te BJP lo gedi BJP tu si kang than bangai non BJP tu in than olo non election ke dan non het ke dam tang election 26 April ni ke dua election la solam ke serious pick nili tum press conference ke hang I le thot ke lailo muni tum chini nei muni tum hala इंग्रजी te ke thek pe namar delete pomar lage delete ke kang than bu chini de amar ing samri ma thadam tha nili tum la amen ing than ngi pu pu ho ili tum MLA to mana ningje la bangso ho de amen nili pu tum ke lo MLA pan CM ka do tum da ningje ye amen le kang than lo te wrong si do po ka chi chui che tha si do po ke di pu yo la pon nang te nge ka ing than nang I pu ke ningje nang ni pu ke di ni to ba ni pu non ye ma ke ing than thu et lu ke che to ma ke nang than thu et lu BJP to ma e tum aron da we nang than ya pan ta se ta jok ta aning ta kan ke la di aning pung pe lang di tu ka chini ne por le lo la ta di let pu le te kang than pu lo la ge la si ange kumar lo eklem la ke BLO tu hala la election office long kam eklem tu DC office long kam eklem tu la tum lo kang than la tum kang kapang than toy ke mat lo BJP lo BJP sarkar kehte Amit Shah lo Himanta Biswa Sarma lo la de kapang than o Tuliram Ronghang lo la pen ke la Omar Singh Tisu lo la pen Horin Singh Beatum lo kapang than ke MLA Dorsing Ronghang mata lo involved lo la tum Rup Singh Teron alam ni tum anta involved lo non jong si involved kali konte pu aning than tang lo alam li tum ethe da ningje je ka din non anta alam li tum BJP tum ethe da ningje je a party ka pret tum ethe da ningje je congress tum da ningje je ni li tum bang si aku ningje thule thot lo ni li tum dak pulo ni po he la sola ni number 1 pulo de
our desire to bring to light is the following defects which have taken place in the voter list used in the parliamentary election 2024. Number one, the government has depended heavily on computers for preparation of correct voters list, but the names of many genuine voters have been wrongly deleted and they could not vote in spite of possession of voters identity cards. They voters identity card dolote vote joklong weko jape joklong le delo ate mahala voter list long delete to do it is revealed that neither inclusion of names in voter list nor possession of voters' identity cards can enable an Indian citizen to exercise his or her democratic rights to vote in elections in India. Non e plan ko bangke. Voter list amen ke do chota vote pilong le voter identity card ke do ta vote pilong le. Non e plan ko bangke. Lapen number 2 ke during this parliamentary election many voters who were holding their own voters identity cards could not vote because the word deleted was marked against their names in the voter list. Most of the officials performing election duty do not respect the inherent authority and power of the voters identity cards. They respect the authority and power of the word deleted. People living in Karbi Anglong, West Karbi Anglong and the Mahasau, and by manipulating online system of application they for registration in voters list. But itum pan na perep, itum pan na kapijub ke imen kang tanchot takalilang hala amen kabi itum manta amen bay tabdun lang ledet. Lata online system apot our size enturong akahino ke kenya pan. Online system ke pejoy muchot dia pan si ke claim lo aman non bang sum muchot lo itum pan na bitu. Thousands of tribes people, Kilonjia, Asomia, and Adivasis have not been able to register their names in the voter lists in spite of repeated attempts for registration. The spellings of many of the names of voters are found to be wrong in the voter lists and voters' voters' ID. Although the applicants have given the correct spellings of their names to the BLOs. BLO to han amen si top me si PGP le. Ang kai ta hala voter ID along voter list long kai ta amen aki chok si to pondrong titi. Amen chok chelo te vote ke pilong le de ji di lao han no itu mana na claim kala BLO tum lo la BJP Congress tum lo. Congress pu dam nang ko thike la nom de look at from the claim ver lo ka di. Hala spelling pa hin voter ID along photo anta piding pejong pejak lokson si bibi gadi pachini un edit lokson si claim gadi ange ki puge modern putang me muchot apa me muchot gelang ma amang ka chongding ya dei ya the public suspect that many of the BLOs have anti-Northeast sentiment and are corrupt and they have acted with ulterior motives. And some of them might be agents of Bongo Senas who are bent on creating Bongo Bhumi in Northeast India. Online system of application has been adopted by Election Commission of India to prevent corruption and injustice. But it is being used by wicked people to perpetrate injustice and for increasing burden on the poor tribes people, Kilonjia Osomias and Adivasis in the hill districts of Assam. It only proves they Kemi muchot dia pan sia lo sala online system joy muchot dia pan ama henu muchot alama bangela sidak ne lipudun lo. It only proves that people with bad characters
cannot be made good by change of laws. Munitum a ot heno dak atum han ke law ke lar pen ya ot pape miun e. Amunit la Kathar. A law ke pape mesen le bang ke mesen a law ta ka henu enturong bagi. La sini tum DC upon demand lo nitum ipu ke la hello. The APHLC therefore makes the following request to you. Number 1 ke to collect the names of living voters who still reside in the places or of their ordinary residences but whose names have been wrongly marked deleted in the voters list. Ordinary residents pula tepilo voters amen long je thabdun ke inut amoni a long 6 months ningkan stiklen throp donai 180 days donai like ordinary residents pula dei hala dak dolo pula tante alang limen nak manang liningka stiklen throp ke do hadak hela nang limen ke doji lagi hala tum do adlo ande hala tum do bom lang tida tikelang ande hala tum amen deleted putok adlo apa hala so amen anke risra pangrum nangi pusi neli tum disi apan pula la pen la deleted ko award aban ke tong sekot pen la thanthura amunit tum han thantu nangi nang tum amen non aku voter list long thap tu et lo pura lam pen thantu kagos pen thantu nangi pusi ni tum pula number 3 bangke BLOs la pen hala officer kahe no officer tu komat tuma la son ke claim la tum pan ri nangi chini nangi la tum konak la son ke tu la pen number 4 bangke la so BLO la pen election officials satu officer kali official satu hala deleted tu ke mark atom pan punishment pinai la tum pan punishment pinai kedu punishment atema itum demokrasi do nangi pusi itum demokrasi adet pincong la arul ka pincong la election hello ka important nei apot lo election voter ki ko demokrasi long ke itum ajak ko ma chepe klang ya pan an di hal ajak ko ke chepe klang ya pot ke than pilak le lagi henu pi dalam lo lagi anti demokrasi lo anti india se la claim la pon la tum pan punishment pinai la pen number 5 bang ini tum pulo lagi ni tu APHLC dia lakang kali dia ke di lagi la pot si social organizations an la pen political organization tu an hangra isia meeting do nang seminar ason tak usi nili ki pudu la pen DC dapu seminar ason do nang pita la atumi dan nang cak do la hello ni tu loge pi la si la bangso nili tu pan APHLC pan sinang pubong titi nang tum amen delete nangi format non ke hala ni tum hanja seven nai pugen India block along ni tum kacerap don body India block la pen hala da party grip hodu United Opposition Party Forum hudu Assam hala long ni tum ge do na pot ni tum ge do ni ke ni tu apram na pubong lo ni tum ge do ni ke la hello la so BJP tum non si tum ha men nang than da do ya kam se claim na piduk akam se claim kontraktor atung bil ki pipe dormaha ki pipe a committee along kado kare pen members ke bangket dolo la pen member secretary dolo la pen drafter inulo da kado e bang ko edo ala member secretary pen singlo ada kado uji ko sitam non la amen ke dolo ra tuma pen bangke bang krehini kuno ni lidak dam dat ko bang krehini atuma fan ini yang nikar diang long arafan ini yang ira tham dah hila man krehini nili ke cengsiam nan jongko babangso sik sidol paragraph 2 subparagraph 7 tengpen la council long aron selam nanjiku hala bangso drafting committee long amen ke nili jong det ko ke cengsi om la sarpel lo forensic be honorable MSc Elvin Peron OSD lo drafter lo la pen member secretary la deputy secretary la pen legislative secretary atum do pok KCC la pen members lo na lang nam sina Dr. Mansing Rongpi kini anita siang tomabe kiche so mening khanai council aron selam nangi la sona thaksi Dhorom Singh Keron alang li genon doctorate manel
alang like texera bang pulo dorong sing teron ke haita start pini yang ni antara bang solam rat teman pulo thana hidat ke rasun hak hak si nomol momin ino la ka inglong aso muni lo alang inut non ke aprang MLA lo nona magalang like deputy speaker manelo start pini yang ita ke cheso men ingkhalang ji council aron selam nai pini yang dalam pisa ninge hai bang rat nale tu media dom ta dam te la solam te chini ne polo start pini chini lo nang tumta bang solam galang tu mata arjudam nang ko rara phan kupila lo message piji rat phan kupila mo khaji la solam manang tu mata arjudam nang ko rason hak thaksi Srimati Joyasri Daula Gapu IAS retired alang li phanda arjudam nang ko je nang li tung lo bangso committee drafting committee sengge per kut pasin nang tuning samdi lo ma komane nang tuman nangat her do ma lahayong na arjudam nang nang tu rason hak thaksi JD Thang Lata Associate Professor Lata HOD Political Science di Pugok College. Alang li phanda arjudam nang po. Alang li ino denglong asoge. Dak karbiang long ke inglong asotum si bud joglong chot nangji polang ita rara phanthan hai nang po. Step ini ani lamang solam teng samri. Sonsi Bardna Rongfar. Alang ita Political Science lo ma Associate Professor lo di Pugok College lo. Pini ani ita lamang solam rara phan isita message dihahe. Lason hak si non Dhoneshwar Ingti ke hai joint secretary ex joint secretary lo retired lo long kita KCC lo alang li ke non Padmasri award ta pier lo lang lithan step pini ani ata ke cheso tumhan votalis ben amening thanang ji po banget pini ani talang litan nam is ani ji ai lason na si non rupsing diso ke hai telo lason na si mindar rongpi advocate Guwahati High Court lo alang advocate ke mo log thega manglo ki posi pini rara phan ke delo te rara phan thanan pula sola non ke dolang dorsing rong MSc alo so ke MSc nong MLA lo pini ani enta karbiang long arada phan alang le thana he je ke che so tum han council of botalis ing thanan ji lapen council of aron selam nang ji council of aron selam le pilang kona pini rara phan thana he ikmo pilo pola lang na solam dang dip jay gena rara phan pola message dikidat ke rat phan pachini dat ke alang tum ke non silam lo dhorom sing teron ke hai lage BJP ta galilu rason hak si Joyasri Dogala Fuda alang ke Dogala Fuda BJP ta galilu rason hak si Dhoneshwar Ingti BJP galilu rason hak si Bindar Rongpide BJP galilu Rupsing isota BJP galilu lato men ingge me lage lato man malo ke tipu bo malo to mana ko mane pine pen nam dia lo man to siem tuliram han nang tum ningjeri putong pudelo matela to ma himonto Biswa Sarma nang tum ningjeri de puto nang to mane tulo mate step pini an dela bang solam ningjeri no ma kiningje je jok pilo ante tum nang man ma botalis kan khanji ke karbiang long itu masar jaya Kathar kiningje tenge ke je so to kan botalis kan men kane no nang kan khan to komal loge bang atum itu mana kan khan kilo gemte 46,000 company sa wood job long 46,000 mata thante nono mangke ni nang to man media fan nang pachini mana chuning liu mangke la bang kre hini atumalo nang tum rada long message isia chatai bano alang tum kupisi rada fan lam ningge ima kupisi rada fan lam thanji ma kupisi rada fan isia message bi ma jeki che so fan amen khani ma kham ke make alang tum ta kroi krema ma kupine lang tum han ke kher do ma ke hala dak se alam plan ko nang tum hin pelelam tum long ahem nang tum humre media tum ne jog se rada fan isi message bi tum te inglong aso tum reng nang ji tum tang te message la council aron selam ji tum tang te nang tum media hin da mela ma sola pachini do la tum han abjuda mo ke cheng si ma gela Eldin teron namda arjunan po Horen Singh de namda arjunan po Mansing Rompi Dorong Singh teron Numor Umin namda arjunan po Piniania tang ho pela tolang tisa ninge jila solam ke koi ke jaya Kathar ke che so men ngani galisi ke che so to masi ke chelam po ente jaya Kathar itu masar bangke alang likala bangso drafting committee long a members hala members abe pina phana bangsi kaita karbok setelah member dollar teman pinian da rat tum dipolo ai da kete la bang solan tum charju nahi no tum charju ai tum
itu maket hekeri itu tum lo ke thek tum da dulu pini lang li dhoram sing tiram ACS first class lo kusi tuliram lo ta ninje lo gelte ta pini ani la bangsolan pol ra lo khana ide kente ke che so men khanang ji da council ma lo selam nang ji long le porta in khanang ji trading license nang khanang ji ko people ang tum ninje ha ide kente itu masa jaya Kathar dhelo ma ninje nahi gelte alam tum da ninje melo gelte alam tum da thek se putam tum ninje no alam tum ninje de claim da itu pini la bangso press meet ini job ko gelte setiap ini yang itu ninje na ko bang itu masa kata jaya Kathar ke cheso men kang khanja bang si ke cheso men chela ahem ni cibitan jokku tapi seban men thare thap wansi pulang itu personalian jalan kita chulo non setiap ini yang nil hai tu mabang ku banal tu mar johai lo makar biang lo madar tu arju hai pini yang itu pini yang ni ka akhil lo ka chali da ha Guwahati ke chali Jorhat ke chali Dibrugarh ke chali ha Bangalore chali Shillong ke chali tam tu pini lahai lo mar johai lo mante kese tum da johai lo mante pini alang lipan arjo hai pini ani enta latum phan garjo hai pela jayega thara hem si bongo sena jidi tantu en khande tapu sita pini alang sigining je komalo ke che so men thanai ku nang than bang ante ta pini lalang tum ningje hai mate pini ani sita ningje hai la hai lo kasila sola ma ke rara phan linam tum media phan chuning ban ke rara phan nal tum hin nasikal aku dolo je la bang so message ke ponje phan rara tum lo pang dak damut ratum da pachini na komatsi hokalam kaningje ma komatsi kaningje hai make hala bang so hor siklang rara chatai long klang kuenki la bang sola menal tum prinsip ponang ko pinya ga ningje hai bang ade kasi non ke bang je la bang so ram pen mang ke jai ka thar sa han mang ke koji athai gilu ke koji ma sa kenang so rave alang li ke hala bang so long ar pudoko posande nilitame puji cholo sa nang claim kade cholo nang ningje dong ga nilitame puji kende setiap ini lagi puja jakko magalang lepas akelang le bang so member lo thangtar pu be setelah arpu to tuman itu punai arpu to tum lagi claim pute komal claim bukan deh bukan bang so member ke do tum han setelah so member de to tuman itu kangon ko se borlong lam hesta paning je pin yang enta ningkan proklo majok dalam hesta judam serban be malo karjudam mangdo pini yang ni tu TV nang tu media hin benda pini telecast ta nam hai bang interview ta nam hai bang ali eng nam hai bang ali mayukta komoro ke nam bang do buthato ke nami tu sar jai kata nang li thoro ke che so men thai nang li som se klem rong sia ji sta hala bang so a committee lo member do ko tu ma phan man ke pini yang dalam tester ji dam hai bang ali social organization da juji social organization da protest ahela tu my against hala bang mang krenia bang puhan ge pini anda protes hai bang ale ke protes hai ke jayega thar sa pan me phi ke kai ba klem the me phi kai klem tha klem the ke pini ani lang lipan alang li ke che so men khanang ji puri pu bang han si ala pilo ami phi kai go back ipu sida pini ani la ke che so men khanai so drafting committee atum hane pini ani ta go back pu hai bang ale pu hai bang dong amalo pini iltum lo charli Asong tum da dulu kapre organization tum da dopiglo sta pini yang jalan testa ningi hai bang malo ningi hai bang do asi yang tong ma jok ta chipi hai bang ade komat phalo ka phere ke de ha ka phere koma hala te tum na charjuna ko kuno hiltu nona de tum pini yang dai sem tong chipa do hai bang ade ale koma lo na ngelong ente butata pini vote apa yang ada kalau people of lotang teh labang so drafting committee labang so log Islam le posin nonta vote apa yang pada del kardian lo bang akhe pun nang bom lo akhe lo Islam le tapi posin bang bom lo labang so lo Islam dia rasone pini ani kardian lo nge bang ke cia tum apa dak